Ambasar develop Raipasa DC village Raipasa community pramotharok kami ni lama bolong nang tongmani bagai lama hoklai tongjao pusu buirok mangse bang tiro bazar sapai khalai kitni oh ani school nokhor sabkar ka bukhe bapre bazar school jo to sabkai paika ye khorka kok sai khana dikhai yang ur harpa sorok lai tong na kise kok sunga na borong no kita mau boy kas kore ha ha kok sai khana la kubuina tamone khlaimor gaw saba kamni de naki tipramothani simi tipramothani simi जों दिनै अरो पुरा पारा साफाई अभियान खाइलेमोन साफाई अभियान yang bazar aku khalai kata na bazar school joto kita mau laman condition ko khamya ngaba ekebal masuk laine beli laman condition onai ne lagi de belai harpek tinio tipramothorok raipasa tipramothorok rama harpek sap khalai tongo belai khei tongthokmani kok jehetu government was number ya ba tini tipramothorok snamlai tongmani bage belai no kha tongthoknani kok ko naide belai nangko tongmani lama hamya harpek tongmani gari bike cycle lai suime tongmani puskino sikalayu balik lagi tala ya pak nung kisa kok sai khana rikai parang okra pak bro sadi pemone tini bok khlai mani ini lama rau 71 ni sekarang para lama tahu tahu lama di paham pelong ya di tongkan ke kamu kak repairing kelayu kontainer lain bisa kisah misal saya tahu ada mata kamu kalian no परिष्कार का काम कर नाम कालांगे हम बिल सदर बंग खाई थांगो इनके मो बोरन सिमी खायमान माने मोठा तिप्रामोथान सिमी तिप्रामोथान सिमी जों जतन वानसर बायो अमो जतन हिमु बा मै जों अमो काल खायै सामु खायलायानो ने खायलायमान तना खायलायमान ओंके नोंखाय तिप्रामोथानि तामो अराय पासा तिप्रा उनको दे तामक्लाय advisor committee ni member tai primary committee ni hingkai president bumung hingkai Rabi Kumar Koloi ambai yang mana di khlai tongo kudal Nino tong khna la ko ta pese